Shodno navikama iz mladosti, knez Arsen je i u Petrogradu vodio buran život. Često je bio meta tadašnje senzacionalističke štampe. On je uglavnom bio usredsređen, da kažem, na lep život. To mu je bio glavni cilj, pogotovo nakon prelaska u Petrograd, gde mislim da mu je atmosfera potpuno se odgovarala i njegovom duhu i njegovom temperamentu, da se tu odlično snašao, da je postao zvezda petrogradskih salona i da je to možda za njega bio najlepši period života. Posle nekoliko susreta sa jednom od najpoznatijih prestoničkih lepotica, famoznom Aurorom Pavlovnom Demidov di San Donato, planula je ljubav koja je okončana brakom. Aurora je bila prava lepotica. I jedan princ sa aurom takvog junaka, heroja, avanturiste i tako dalje, nju privukao kao što je njega privukla njena lepota. Ona je donela za ono vreme ogroman miraz. Međutim, brak nije dugo trajao. Razveli su se 2 godine kasnije. Miraz potraje neko vreme, pa kad se potroši, onda vam ostaje porodični život. A ako za porodični život nemate dara, onda porodica ode za potrošenim mirazom.